12 κράτη, 12 χώρες, 12 πολιτισμοί, 12 κουλτούρες από όλη την Ευρώπη, διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, αλλά μία Ευρώπη, μία κοινή αγροτική πολιτική. Όλοι ενώνονται σε μία συνάντηση, τη συνάντηση του προγράμματος Ensure, και όλοι έχουν όφελος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής που έγινε στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, συζητήθηκαν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των εισρωών στην αγροτική παραγωγή και πώς οι nēes αυτές τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παραγωγής. To, co wyróżnia te projekty, moim zdaniem, to fakt, że budują sieci porozumienia, które wychodzą poza nasze narodowe, krajowe interesy, problemy, z którymi spotykamy się na co dzień w naszych lokalnych społecznościach. Moje ime je Tomaž Repnik, predstavljam razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, ki je v projektu Ensure tudi vodilni partner. Ključni namen tega projekta je tako bil državljanom širše javnosti predstaviti in izpostaviti konkretne težave, konkretne projekte, s katerimi se Evropa in Evropska unija soočata, ter jim jih predstaviti na kar se da razumljiv način. Mislim, da nam je s projektom Ensure to zelo dobro uspelo. Zdravo, moje ime je Sanja, ja sam iz Fonda Evropske poslove Vojvodine, dolazim iz Srbije. Ovaj projekat mi je doneo nova prijateljstva, nova partnerstva, upoznavanje novih institucija i nove saradnje. Kao krov cijele te priče dobili smo 2 divna nova projekta u okviru Security Fonda i Evropa za građane i građanke, za koje se nadam da će proći. Iskustvo na ovom Ensure projektu je bilo izvrsno. U prvom redu ja i moji kolege smo stvorili vrijedno iskustvo, nove kontakte, čak i neka nova prijateljstva, a nadamo se i prilike za neke nove projekte u budućnosti. În urma acestor întâlniri ne-au ajutat aceste întâlniri să găsim soluții, să descoperim noi perspective pentru problemele identificate în regiunile noastre. Mulțumim tuturor participanților și ne bucurăm să fim alături de proiectul Ensure. Desde la Federación de Municipios de Madrid, así como desde los 179 ayuntamientos a los que dicha federación representa, estamos muy contentos de poder participar en una iniciativa como esta, la iniciativa Ensure, ya que permite, como ninguna otra, intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos, poder ver in situ las acciones, las actuaciones que se llevan a cabo desde otros países. Největší přínos ale vidím, že se tady setkáváme lidé napříč evropskými zeměmi. Všichni, ať už jsme z různých organizací, se snažíme posunout situaci na venkově k lepšímu. Obecný přínos projektu, jako je tento, vidím v tom, že vzájemným setkáváním a povídáním si se svými kolegy z jiných zemí jsme tolerantnější, vstřícnější vůči názorům druhým a více se o sebe navzájem zajímáme. Mam przyjemność brać udział w tym programie dzięki zaproszeniu przez Urząd Miejski, który jest partnerem w projekcie Ensure. Dzięki temu, że ja mogłam w nim również uczestniczyć, lokalna grupa działania zawarła 2 partnerstwa. W ramach tego projektu jedno z partnerstw to realizacja projektu współpracy opierającego się na questach, drugi projekt to festiwal Róż. Šī projekta priekšrocība ir tā, ka mēs redzam, ka par spīti kultūru atšķirībām un dažādiem vēstures kontekstiem ir ļoti daudz lietas, kas mūs vieno. Mēs satraucamies par vienu un to pašu. Mums ir līdzīgas problēmas un līdzīgi izaicinājumi. The project network of European Towns Ensure was not only beneficial for me, but the participants from municipality of Tudovec, Bulgaria. It is a small rural municipality and the citizens were very satisfied with the opportunity to participate with other European citizens in discussing future European policy in the sphere of agriculture.